बाक्सानि बागानपारायाव SBIनि दालाय मावख' बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव गोबाव समनिफ्रायनो गंसेबो बेंक गैयामोन। जाहोनाव रांखान्थिनि हरनाय दिहुननायनि फारसे बागानपाराजों लोगोसे साखाथि ओनसोलफोराव रायजो जानाय सुबुंफोरा गोबां बिथिङाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दिनै बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजानि थाखाय बागानपारायाव SBI बेंकआ मोनसे दालाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो। SBIनि DGM सुबाकान्त कानुनकनि नुजाथिनायाव SBIनि नर्थ इस्ट सार्केलनि चिफ मेनेजार भिनसेन्ट मेनासारि देबसाया बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मासान्दा आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। আজি বাগানপাৰা অঞ্চলৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ বহু বছৰ ইয়াত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বাগানপাৰা অঞ্চলত নাছিলে আৰু বাগানপাৰা অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাৰ ৰাইজৰ প্ৰয়াসত নিশ্চয় আজি বাগানপাৰা অঞ্চলত এটা SBI ব্ৰাঞ্চ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰাঞ্চ এটা শাখা ইয়াত আজি অপেনিং কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত নিশ্চয় দেখিছোঁ যে যি ইমান বছৰে আমাৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে বা বেংকৰ কাৰণে আমি যিখিনি মানে সমস্যাত ভুগি আছিলোঁ বাগানপাৰাবাসীয়ে আজিৰ পৰা ইয়াত নিশ্চয় এইবিলাক সমস্যাৰ পৰা মানুহখিনি সকাহ পাব আৰু নিশ্চয় আমাৰ এই বৃহত্তৰ বাগানপাৰা অঞ্চলটো বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি এই বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় পৰ্যায়ক্ৰমে এটা অগ্ৰগতি দিশেৰে আহিব। আৰু এই অগ্ৰগতি যিটো মানে বিত্তীয় দিশত যিটো মানে ডেভেলপমেণ্ট এই উন্নয়নত নিশ্চয় SBI এই বাগানপাৰাবাসীক নিশ্চয় কিছু হ'লেও সকাহ দিব আৰু বাগানপাৰাবাসীয়ে নিশ্চয় ইয়াত যিখিনি বেংক সেৱাৰ যিখিনি সুবিধা এই সুবিধাসমূহ নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। SBI বেংকে এতিয়া SBI বেংক অহাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন মানে বেংকবিলাকে ইয়াত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে আহি আছে। ইতিমধ্যে নয়া বস্তিত দুটাকে ব্ৰাঞ্চ মানে ইউকো বেংক আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক এই দুটাকে ব্ৰাঞ্চে ইয়াত মানে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিটো শাখা এই শাখাটো স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু নিশ্চয় যিহেতু ষ্টেট বেংকে ইয়াত আহি গ'ল, বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চবিলাকো বিভিন্ন শাখাবিলাকো বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নিশ্চয় এই বৃহত্তৰ বাগানপাৰা অঞ্চললৈ আহিব। Bank of India is rated as the most trusted organization. See, for finance, be it deposit or availing advance, the main thing is trust factor, and you will not find any better institution in the country than State Bank of India in terms of trust. Because of the trust of the customers, only State Bank of India has reached this level. So this is a trusted organization which has a history of more than 216 years, and people can anytime without any fear they can straight away approach the bank. There is no need for any middleman. There is no need for approaching any money lender. State Bank of India is here for any banking need, any genuine income generating banking need. State Bank of India is there for channelizing all your savings. So right, you name it, we have it. This is what I wanted to say. Right from the basic banking facility like a PMJDY account to the most sophisticated export credit, all facilities are there in State Bank of India. This branch is equipped to handle all kind of banking products. So the common things like savings bank, current account, savings bank, fixed deposit, then recurring deposit, all those things are on the liability side. On the asset side, you have facilities for agricultural finance. It can be for raising crops. It can be for investment. There are facilities for setting up of units, micro cottage industries, and then there are schemes for self-employment. There are schemes for trading. There are schemes for manufacturing. There are schemes for exporting, and there are schemes for State Bank of India today has all products which is required by the public today, and even in future also, whatever. So it is a futuristic kind of a thing. Any product you name it, we have it. This is what I want to say. Very sufficient. We will see that manpower, whatever. See, we would not have. I will have to check about that. There is a branch manager. There will be 2-3 supporting staff. But when the business level grows,
there will not be any challenge in terms of adding to the strength. So that will happen along, the staff strength will go up along with the business growth. That is not a challenge for the country. नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।